pisze, ale vrlo špatně vám proše. Opět ću vám po češki reći, da bude veći ovaj lijepi dan. To není knedla, a palačina. Pokal Lady Alice Milford mora biti naš! Sa početnim i završnim mečom u Kairu! Momci, oprez! Lady Alice Milford! 3 puta zdravo! 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 U Kairu! A čaj? A ča čaje? Moje u bilom šeširiću nima još. Ona mi uvijek donese sriću. Ma otac je ne pušta na svaku utakmicu. Hajde, Slavko, pa dobivali smo i bez nje, hajde! Oj, Juho, lako je to tebi reći, ali ipak... Niko se zaljubija, da nije ljubavi, da nije, joj. Vala, zdravi bili, pozdravljam, karte bi vas molio. Imate karte, lipo, ajde baš lipo. Lipo je, vidi, ženske na utakmicu. Tomko, Orient, Calcutta, Bombay, Singapur! Šangaj, Nagasaki, Tokio. Melbourne, Sydney! Dugo pa je Solin, Vranjic. Je, moj Matije. Gremo u Kairo, samo ako pobjedim. Budem proživim, 1001 noć s Timiša potapira. Ja, ne mogu više čuti češki, splitski, razumiješ? Vidi, moj Matije, gledaj. Ka prvo, mi u Egiptu 1001 noć, a ka drugo, ča si se lipo muha, ka drugo, ti ne greš u Kairo. Ja? Vaš stari trener! Ja nisam zapisan na listi za Kairo. Ma nisi, ti trener, ti ne možeš, ti maestralna karijera. Nešto ti od te čuke, normalno se smije. Te smeješ! Ali ja u
Ja sam sad Spličane, pravi Spličan. Razumiš? Ma razumi sam te, Spličani, razumi sam te. A ko nije danas Spličani, moj Matej, evo je odozgal i oni odozgal. I s live, iz desne bande i peštali smo se svi ka fritu. Ali ja už povedal, dragici, že pojdu do Kaira. Rozumiš? Ako ne sam zapisan na list, ja pojdu za svoji penjeci. Vidiš, to je ništo drugo. Ma ćeš moraš čedi, ja ti govorim. Dobrze, panie Tomčkec, sme sporozumili. Ja tebe malo teže. Hello, Kairo! Bez Mateja Prohacke nic ne znate, ali ja sa ovime pisničku imam. Sa ovime ja pisničku imam, prekrasnu imam, imam sad. Vaši dečki bili gosti, nek se meni oprosti, jer ću nešto zajureći, da bude veći, ovaj lijepi dan. To meni kneca, a mala čika, se puste, a pravi mene, kako pika, dobre vidjela. Al to ne može slatko. Dože vidjela, aj
Hvala lijepa sad. Kome? Kome? Onoj koja nam je dala pobjedu i koja me pazila da sam i ja nabijem. Mila! Tu gde u Kairu na turneju? Znam, Slavko. Svi su s ritmičaste osvojili pokal. A ti? I ja sam. Ali mi pape nije oduševljen s tim. Daj, pusti njega. Vidit će da će se pridomislit kad se vratimo za koji mjesec. Ali ćete stati toliko dugo. A rekao sam ti, turneja je. A čo ću ja činit za to vrijeme? Čekat ćeš me. Bome, upisat ću se ja u hazenu, pa švit. Bome, upisat ću se ja u hazenu, pa ćeš vidjeti. Ljubim te. Ja tebe. Mila! Ajde! A zašto? A nema zašto, nego ajde doma iz momenta. A vi nastavite ovdje sa tom hajdučkom lodnicom. Vaše društvo, Lady Alice. A to bi mi htjeli zabraniti. Zabraniti? Šta zabraniti? Kako mislite zabraniti? Ma malo prije sam došla u konflikt sa zaručnikom. Došao je ravno iz Aleksandrije. Ma Engleza muči ljubomora. Ne može shvatiti da dvoje mladih ljudi mogu biti samo prijatelji. Ali nemamo sad o tome. Dođite, pokazat ću vam cijeli vrt. Fantastično. Biži, pa ću te uvati
Dječale, ti kao reoprar. Joka te uvati. Bićeš mi prva Čehinja. Pristojno, prema meni. Ma je li? Ma ne moj. Ma je, more bi nepristojno. Ali ove palmice, ako me razumite, ove narančice, ove limuncini, ove dinjice, ove banane, ove... Evo, ajde da ste vi na mome mjestu. Šta biste vi učinili? Ali vi niste Matjej i ja vama sve skazala. Ma ča se žestiš, nisam Matjej, ma bi mogao biti Matjej. Ja vidim je svi su vrazi. Oj, maški, panteri, zmiji. Vidite kako beži, sve ni Boga ne uvati. Matjej je moja simpati. I ja njemu dala klarinet kod moj tatinek. A jeli? A da bi ja tebi ništa. Co? A gol! Gospodične Dragice, mis eliminatornog kola. I vi ste otpali. Sama, Kuzma, nije to. Vi Česica, vi to ne razumijete. Čaj! Če me gledaš? Ido, ti mene gledaš. Ja sam Ida, ne ti. Ne maši mi sa tim kartunom. Sram te bilo. Sram te bilo, voš pijaš, pošteni svit, ne daš se ljudima malo ne ljubi jezikovi usta, eli? A ti ko špija, a ti si otpa. Ti češki, ti. Onda oba otpadnula. O, ne muči, A jak bi bilo da nigdo ne otpadnul? Nigdo. Pa je, vidiš li ti, dobro i govoriš. Niko na streći nije ni vidi, ča znači da niko nije ni otpa. Kako lipo ta češka glavurna razmišlja, razumiješ, kad ti čas pravi si čeka. Daće, dušičke moje. Hoćete palačinke? Uvijene ili poklopljene? Uvijeni! Ale klarinetka mój. No, eto ti klarinetka. Tu ti pul klarinetka. Boženka, tebi klarinetka. Te moja klarinetka. Sam je čuvaš svoje stvari. Te mi je klarinetka. Pa! Dobar dan! Dobar dan. Pardon? Pardon. Ili bolje... Bolje. Bolje. Dobra večer! Dobri večer, pane admirale. Oh, tea time! Čao li? Cukoruzan. Ne bi. Čaj. Meni treba. Čaj. Tea time! Pitaj, ja čitaj. Meni treba. Bolje sam razumio nego vika. Dakle, slušajte. Tko je od vas dao gol? Tko je od vas dao gol? Tako da se zaljubila do ušiju. Mona! Znaš sam da će sve ustrati da ću na tebe glavu uvodi, izgubim Kairu. Ona! Tko je od vas dao gol? Brzo! Obojica. Muči! Što? Obojica? Ne računaj, koji reći muči? Tko je od vas šetao s njom? Tko ju je grlio? Tko je od vas kontesu poljubio? Ja, pardon, obojica. Afrika kontesa! Samo se lipo sasmirite. O, lipo ste mu to sjeti. Vidite. Hoćete da mu ja isto? Lipo. Tko je od vas Matjej Prohaska? Ja nisam. Ja taky ne. Matjej Prohaska. Prosím?
Sam vam lipo rekao, lipo, smirite, možete mi živčani za... Matej? Matej!